L-Unjoni Ewropea ħabbret li se tagħti pakkett ta' fondi ta' 1.2 biljun euro lill-Ukrajna. Dan tħabbar f'messaġġ li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fejn qalet li mill-2014 ingħataw 17 biljun euro f'għajnuna lill-Ukrajna. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet kif dan il-pakkett se jindirizza il-finanzi tal-Ukrajna minħabba il-konflitt tagħha mar-Russja. Von der Leyen qalet kif issa jmiss li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew japprovaw dan il-pakkett finanzjarju. So today I am announcing a new financial assistance package to the country, made both of emergency loans and grants. First of all, the Commission proposes a new emergency macrofinancial assistance package of 1.2 billion euros. This package will help Ukraine now to address its financing needs due to the conflict. F'dan il-messaġġ, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Unjoni Ewropea hija kommessa li l-Ukrajna tkun ħielsa u qalet li l-Unjoni Ewropea se tkun fiċin l-Ukrajna. Tul il-ġurnata ta' tnejn tlaqgħu wkoll il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea fejn qablu li s-sigurtà fl-Ewropa hija neċessarja. Fil-konklużjonijiet tagħha il-Ministri tal-Unjoni Ewropea kkundannaw l-aggressjoni li qed tuża r-Russja. L-Unjoni Ewropea ikkonfermat ukoll li l-Ukrajna huwa territorju sovran u indipendenti minn kull forzi. Preżenti għal dan il-Kunsill kien hemm is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken. Bil-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Evarist Bartolo jappella wkoll sabiex ikun hemm dialogu. Diskutejna wkoll is-sitwazzjoni ta' tensjoni li hemm fuq il-frontiera bejn l-Ukrajina u r-Russja u aħna bħall-oħrajn appellajna biex ikompli dialogu u negozjati biex tiġi evitata l-gwerra. Mal-medja Ingliża, il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson qal jekk ir-Russja tinvati lill-Ukrajna se jkun hemm diżastru. Tul il-jum ta' tnejn in-NATO qalet li żiedet it-truppi tagħha f'każ ta' bżonn. Id-Danimarka, Spanja, Franza u l-Olanda bħala parti minn NATO qed jikkunsidraw li jibgħatu li truppi tagħhom fl-Ukrajna. Dan fil-waqt li l-Amerika għamlita ċara li qed tikkunsidra li żżid preżenza militari fl-Ukrajna. Dan fil-waqt li kellim għall-Kremlin akkuża lil punent b'isterizmu. Intant il-qraba tad-diplomatiċi Ingliżi u Amerikani fl-Ukrajna ġew ordnati biex jitilqu mill-Ukrajna.